ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдотарҷумон Қурбоналӣ Сатторов. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро ба иҷрои дастурҳои маҷлиси навбатӣ, супоришҳои қаблии ҳукумати кишвар, инчунин вусъати ободонию созандагӣ, корҳои саҳроӣ аз ҷумла кишту кори баҳорӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷалб намуданд. 3 апрел таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. нахуст дар бораи лоиҳаи созишномаи сармаягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва консорсиуми сармаягузорон дар ҳайати ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази рушди саноатӣ оид ба амалисозии лоиҳаи таъсиси кластери насоҷии гурӯҳи ширкатҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси кумитаи давлатии сармаягузорӣ ва идораи амволи давлатии Султон Раҳимзода гузориш дод. гуфта шуд ки мақсади таҳия ва қабули лоиҳаи мазкур саҳмгузорӣ дар амалисозии ҳадафи стратегии саноати кунонӣ бо суръати кишвар буда, ҷалби сармоя, бунёди кластерҳои агросаноатӣ ва коркарди нахи пахта то маҳсулоти ниҳоӣ дар дохили кишвар пешбинӣ мегардад. таъкид гардид ки масъалаи бунёди иқтидорҳои истеҳсолӣ, коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ ва рушди соҳаи саноат, аз ҷумла саноати сабук, инчунин таъмини шуғли пурмаҳсул ки яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ба ҳисоб меравад, дар барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳои миллӣ, аз ҷумла дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дард шудааст. иттилоъ дода шуд ки бо амалӣ намудани лоиҳаи мазкур зиёда аз 5500 шаҳрванди кишвар бо кор таъмин хоҳад шуд. баъди муҳокима лоиҳаи созишномаи сармаягузорӣ оид ба амалисозии лоиҳаи таъсиси кластери насоҷии гурӯҳи ширкатҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дастур доданд ки созишнома дар асоси тавофуқоти ҷонибҳо ба имзо расонда шуда, барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. доир ба лоиҳаи қарории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон, гузориши роҳбарони як қатор сохторҳо шунида шуд. таъкид гардид ки лоиҳаи қарор барои дарёфти манбаъҳои иловагии даромади буҷети давлатӣ пешниҳод шудааст. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул дониста шуда, барои баррасӣ ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардид. дар идомаи маҷлис ҳамчунин оид ба як қатор масъалаҳои муҳим, аз ҷумла идора ва назорати самараноки истифодаи замин, қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. дар фароварди маҷлис сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи масъулини вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро ба иҷрои дастурҳои маҷлиси навбатӣ, супоришҳои қаблии ҳукумати кишвар, инчунин вусъати ободонию созандагӣ, корҳои саҳроӣ аз ҷумла кишту кори баҳорӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷалб намуданд. имрӯз дар кохи рӯдакии шаҳри Хуҷанд ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти Суғд баргузор шуд. дар кори ҳамоиш тақвияти тадбирҳои оммафаҳмонӣ доир ба тағйиру иловаҳо ба кодексҳои ҷиноятиву маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгирии қолида вайронкуниҳои дағал дар соҳаи энергетика ва татбиқи як қатор санадҳои амалкунанда мавриди баррасӣ қарор гирифт. вобаста ба масъалаҳои вазъи иҷрои қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи энергетика, дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила
درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک و پیشگیری ویران کردن قاعده‌های حرکت راه و صدمه‌های نقلیاتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق دایر گشت. جلسه در کاخ رودکی شهر خوجند با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، نمایندگان ساحه‌های معارف، تندرستی، انداز، حفظ حقوق و دیگر ساختارهای داخلدار جریان گرفت. پروکورور ولایت سوخت فرقت فیضلی ضمن برآمد قید نمود که مسئله استفاده صرفه‌کارانه و ثمرناک نیروی برق زیر توجه پیوسته حکومت کشور خاص پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. با مقصد رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژیکی حکومت مملکت تامین استقلالیت انرژتیکی یک قطار ساختارهای ساحه برق تجدید و نوسازی گردیدند، از جمله تجدید نیروگاه برق آبی قیروقوم. برای تعمیر و تجدید آن طبق لایحه 180 تا 200 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی گردیده. تا امروز به مبلغ 119 میلیون دلار آمریکایی کارها اجرا شده است. حالا کارهای ساختمانی در انشاءات بزرگ عصر نیروگاه برق آبی راغون با سرعت ادامه دارد. در مورد وضع اجرای قانونگذاری درباره انرژتیک همچون سمت نظارت پروکوروری گفته شد که در سال 2024 و 4 ماه سال روان کارمندان پروکراتوره 1498 قانون ویرانکنی ها را عاید به استفاده قوه برق آشکار نموده، در نتیجه 31 پرونده جنایتی و 1467 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز کردند. تحلیل ها نشان دادند که تلفات قوه برق و صف قرضداران از پرداخت استفاده نیروی برق حالا هم مسئله رقم 1 باقی میماند. در جلسه وسیع شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق ولایت نتیجه سنجش و تحلیل حالت رعایت و اجرای قانونگذاری درباره انرژتیک از جمله استفاده ثمرناک نیروی برق محاکمه گردیده، از نتیجه آن قرارهای داخلدار قبول کرده شدند. ساختارهای تنظیم کننده از جمله نظارت دولتی انرژتیکی، شبکه‌های برقی و غیره وظیفه‌دار کرده شدند که جهت پیشگیری قانون ویرانکنی‌ها از جمله استفاده غیرقانونی نیروی برق، تلفات بی اساس و غیرقانونی برق چاره‌های داخلدار اندیشند. قبول گردیدن تغییر الوه‌ها با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان وابسته به پرزور کرده شدن جزا برای استفاده بری غیرقانونی نیروی برق با پیشگیری این قانون ویرانکنی‌ها مساعدت می‌کند. بنابراین ما ساختارهای داخلدار را ضرور است که ماهیت و مضمون تغییر الوه‌ها با کدکس جنایتی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان با سهم اهالی به طور دقیق رسانیم. شروع از ماه اپریل سال روان با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان وارد کرده شدن تغییرات و الوه‌ها مربوط به استفاده غیرقانونی برق بهر حل مشکلات جای داشته تکانی جدی خواهد بخشید. طبق تغییرات من بعد نسبت شخصانی واقعی منصبدار و حقوقی که با مقصد نسپردن مبلغ استفاده نیروی برق نشانداد تجهیزات حساب برقی را تغییر می‌دهند یا به پیوست کنی به چنین تجهیزات برق را استفاده می‌برند جوابگری پرزور کرده شد. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلت تا 10 سال مقرر گردید. همچنین در جلسه مسئله های پیشگیری زورآوری در عائله، ویران گشتن قاعده های حرکت در راه و صدمه های نقلیاتی، پیشگیری جنایت ها بین نابالغان، خودکشی شهروندان و سوء قصد آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. тавре гуфтем бо мақсади пешгирии ҳолатҳои дуздии нерӯи барқ аз тарафи истифодабарандагон вакилони маҷлиси намояндагон ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид намуданд. Ин тасмим барои қоидашиканиҳои ҷаримаҳои калон ва ҳатто маҳрум сохтан аз озодиро пешбинӣ кардааст. тадбири мазкур ба хотири таъминоти хушсифати аҳолӣ бо нерӯи барқ рӯйдаст гирифта шудааст, зеро бо вуҷуди чораандешиҳои ҳукумати мамлакат то ҳанӯз мушкилоти муайян дар самти интиқолу тақсимоти барқ мавҷуд мебошад. ҳамкорони мо мавзӯъро аз шаҳри Хуҷанд пайгирӣ карданд.
شروع از ماه اپریل سال روان با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان تغییرات و اضافه‌ها وارد کرده شد. من بعد نسبت شخصان واقعی منصبدار و حقوقی که با مقصد نسپردن مبلغ استفاده نیروی برق نشانداد تجهیزات حسابی برقی را تغییر می‌دهند یا به پیوستگونی به چنین تجهیزات برق را استفاده می‌برند جوابگری پرزور کرده شد. از جمله جوابگری جنایتی تا محروم نمودن از آزادی به مهلتی تا 10 سال مقرر گردید. پرزور گردیدن جوابگری در حالی است که در بعضی موارد برخی از شخصان واقعی منصبدار و حقوقی با مقصد نسپردن مبلغ استفاده نیروی برق نشانداد تجهیزات حسابی برقی را تغییر می‌دهند یا به پیوستگونی به چنین تجهیزات برق را استفاده می‌برند. در نتیجه آنها به اقتصادیات مملکت ضرری منفی می‌رسانند. در قسم یکی ماده مذکور از 365 تا 547 نشان دهنده جریمه یا اینکه محروم نمودن از آزادی به مهلت 3 سال معین گردیده شده است. در قسم دوی ماده مذکور از 800 تا 1000 نشان دهنده جریمه یا اینکه محروم شدن از آزادی به مهلت از 3 تا 6 سال معین کرده شده است. در قسم 3 باشد این حالت‌های تصرفی قوی برق یا اینکه قاعده استفاده قوی برق هنگامی دغلان و ویران نمودن در حجم‌های مخصوصا کلان محروم نمودن از آزادی از 6 تا 10 سال قرار کرده شده است که این به واسطه قرارهای مذکور و تغییرات‌های مذکور به منفعت تشکیلات تامین کننده برق و گفتم ممکن به منفعت هر یک شهروند به منفعت هر یک استفاده برنده قوی برق است. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی با مقصد تامین اهالی و تشکیلات و اداره ها مؤسسه و کارخانه های ولایت سوق با نیروی برق بنیاد خط انتقال برق 500 کیلوولتی جنوب شمال زیر ایستگاه سوخت 500 زیر ایستگاه برقی 220 کیلوولتی خوجند عینی خطهای انتقال برق عینی پنجکن گلستان 8 تجدید و نوسازی نیروگاه برق آبی قیراقم و امثال آن باز ده‌ها لایحه دیگر تطبیق گردید. دستاورد بزرگی که در شبکه‌های تقسیمات برق در شهر خوجند توفیل تطبیق لایحه کم نمودن تلفات نیروی سوخت سالهای 2015 تا 2018 به دست آمد. این حساب و پرداخت استفاده قوه برق به طور اتوماتیک می باشد. چنین تدبیرهای بزرگ محض با اقدام و تشبس‌های سازنده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خاطر تقویت اقتدار انرژتیکی تامین ساحه‌های گوناگون اقتصادی ولایت سوق با قوه برق عملی کرده شد. تغییرات در مورد استفاده غیرقانونی قوه برق در کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان مورد عمل قرار گرفته. من بعد شخصانی که با مقصد نسپردن مبلغ استفاده قوه برق نشانداد تجهیزات حسابی برق را تغییر می‌دهند یا به پیوستگونی به چنین تجهیزات برق را استفاده می‌برند به جوابگری کشیده می‌شوند. باید هر نفر راه درست را انتخاب کند و در استفاده نیروی برق هوشیاری را از دست نداده طلبات مقرر شده را همه‌جانبه رعایت نماید. масъалаҳои ҳарчи зудтар бартараф кардани мушкилоти ҳалталаби соҳаи энергетика хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии мамлакат ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ таҳти таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат қарор дорад. талафоти нерӯи барқ ва истифодаи ғайриқонунии он ташвишовар боқӣ мемонад. бобати ҷилавгирӣ аз ин раванд дар ноҳияи тоҷикобод тадбирҳои оммафаҳмонӣ ба роҳ монда шудааст. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عاید استفاده ثمرناک قوه برق و کم کردن تلفات آن از طرف مسئولین شبکه‌های برق و مقامات حفظ حقوق گروه‌های کاری تشکیل کرده شده در بین استفاده برندگان قوه برق صحبت و کارهای فهماندهی دور به تغییرات و علاوه‌ها به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به راه مانده شده است. عین حال ما کارمندان شبکه‌های برقی در یک جایگی با مقامات‌های حفظ حقوق ناحیه گروه کاری تشکیل نموده همه روزه با مشتریان برق کارهای فهماندهی عاید درست استفاده بردن قوه برق و همزمان سری وقت پرداخت نمودن حق استفاده قوه برق بابت تغییر الهه‌های نو به قانون حقوق ویرانکنی جمهوری تاجیکستان وارد گردیده صحبت و آخری‌ها گزارنده شده. من بعد اهالی باید درک نماید که
برای سوء استفاده از نیروی برق، نداشتن حسابکنک‌های برقی، ویران کردن قاعده و معیارهای استفاده قوه برق، از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات برقی، نسپردن مبلغ برق، اینچنین استفاده برق به پیوستکنی با تجهیزات برقی طبق تغییر الهه‌ها با کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جریمه و جوابگری‌های جنایتی پیش بینی شده است. دیگرگونی‌ها و قاعده‌هایی که در برق شده گذاشتن، ما کارمندان شعبه برق اومده فرماندهی کردن، ما کوشش به خرج میدیم که آن قانون‌ها رو رعایت نماییم و سر وقت مبلغ رو سپاریم. من بعد هر یک شهروند باید خوب داند که برای استفاده غیرقانونی برق جوابگری پرزور کرده شده است. از جمله جوابگری جنایتی تا به محروم نمودن از آزادی و مهلت 10 سال مقرر گردیده است. коррупсия ба пешрафти ҷомеа рушду нумӯи он зарба мезанад. агар ҳар як фарди ҷомеа ва субъектҳои мубориза бо коррупсия дар якҷоягӣ бо ин зуҳуроти номатлуб мубориза баранд, хавфҳои коррупсионӣ дар ҷомеа кам хоҳад шуд. ин матлаб зимни як ҳамоиш ки бо ташаббуси масъулони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор доир гардид, баён шуд. дар доираи нақша чорабиниҳои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои водии Ҳисор вохӯрии муҳиму судманд бо фаъолони ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзодаи шаҳри Ҳисор доир гардид. ҳадаф аз ин вохӯрии муҳим иттилоърасонӣ ва тарғиби мубориза бо коррупсия дар сатҳи маҳаллӣ, ҳамчунин тақвияти фарҳанги шаффофият ва масъулият дар байни шаҳрвандон буд. масъулони агентӣ ба иштирокчиён дар бораи ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон ва роҳҳои пешгирии амалҳои коррупсионӣ маълумот доданд. таъкид шуд ки чунин вохӯриҳо барои насли нав ва ҷомеаи солим муҳим буда, барои бунёди Тоҷикистон шаффоф ва озод аз коррупсия ҳар як шахс ва ҳамаи мо бояд саҳм гузорем. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон солҳои охир ба бунёду истифодаи гармхонаҳои доимуамалкунанда диққати ҷиддӣ зоҳир менамоянд. дар ноҳияи Темурмалик низ ин раванд ба мушоҳида расида. хоҷагидорон талош доранд истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро бештар карда, дар ҳамаи фаслҳои сол бозору марказҳои савдоро бо маҳсулоти хушсифати маҳаллӣ таъмин намоянд. кишоварзони ноҳияи Темурмалик бо дарки манфиати бештар аз парвариши маҳсулоти хоҷагии қиштоқ дар гармхонаҳо сол ба сол майдони гармхонаҳои доимуамалкунандаро васеъ менамоянд. дар ҷамоати деҳоти Танобчии ноҳия бо истифода аз шароити мавҷуда кишоварзон парвариши маҳсулотро дар ин намуд гармхонаҳо идома дода истодаанд. аз ин гармхона деҳқонон ҳар сол аз 3 то 4 маротиба ҳосил ҷамъоварӣ менамоянд. аллакай технологияи парвариши сабзавотро дар гармхона хуб омӯхтаанд. новобаста ба номусоидии обу ҳавои имсола ва сардии аввали моҳи март тавонистанд ки ниҳолҳои помидору бодиринг ва дигар маҳсулотро хуб нигоҳубин карда то ба ин дараҷа оварда расонанд. рӯзҳои наздик маҳсулоти ин гармхонаҳо ба бозор бароварда мешавад. дар гармхонаҳо бо тавсияи мутахассисон навъҳои беҳтарини помидору бодиринг, қаламфуру дигар намуди маҳсулотро парвариш менамоянд. барои истифодаи самараноки обмониро тариқи қатрагӣ ба роҳ монданд ва ниҳолҳоро бо ғизоҳои органикӣ ва минералӣ саривақт таъмин мекунанд. сол ба сол маҳсулнокии гармхонаҳо баланд гардида, истифодаи оқилонаи заминҳо ба чашм мерасад. кор мушкилӣ бидавад барои ҳамин чизо. хайҳози бо чӣ шидай осонтар шидай уже ҳама шидиста ина ба маҳсулота меброрем и ҳафта насиб куна ба бозоро коргаро коргира ёд гирифтагиян ина уже ҳамаша мефаҳманд уже пору дору пору ҳамаша таъминот ҳаст ҳама созай. заминҳои гирду атрофи гармхонаҳо низ самаранок истифода бурда мешаванд. дар ин қитъаҳо ҳама гуна сабзавот парвариш меёбанд. теппаҳои назди гармхонаҳоро бошад, новобаста ба шӯразамин будан ниҳолҳои гуногуни мевадиҳанда шинонидаанд. ба ин мавзеъҳо аз дигар ҷойҳо хоки ҳосилхез ва нуриҳои органикӣ кашониданд ки сабзиши хуби ниҳолҳоро таъмин кардааст.
برای ذخیره محصولات باشد سردخانه بنیاد کردند و در داخل آن میوه و سبزیجات را نگاه بین میکنند. سال آینده باغها ثمرآور میشوند و در این سردخانه میوه و سبزیجات محلی نگاه بین و به بازار و مرکزهای سودا در همه فصلهای سال به فروش برآورده میشوند. شیرین جان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلов از ناحیه تیمور ملک برای برنامه نوید. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе чорабинии намунавии рӯзи мудофиаи гражданӣ баргузор гардид. дар доираи ин чорабинӣ дар муассиса дарсҳои кушод гузаронида шуда ба хонандагон қоидаҳои амал дар вақти сарзадани ҳолатҳои фавқулода фаҳмонида шуд. мудофиаи гражданӣ яке аз вазифаҳои муҳими давлат, қисми таркибии мудофиа ва таъмини амнияти аҳолии кишвар мебошад. бо зикри ин нукта чорабинии намунавии рӯзи мудофиаи гражданӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе оғоз ёфт. дар чорабинии намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе ва омӯзгорону хонандагон иштирок намуданд. дар қисмати расмии чорабинӣ ки дар саҳни муассиса доир шуд, масъулин суханронӣ намуда иброз доштанд ки бо шарофати фаъолияти пайвастаи кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар Тоҷикистон аҳолӣ аз амалҳое ки бояд дар ҳолатҳои фавқулода иҷро карда шаванд, обхезиҳо, заминларзаҳо, сангрезӣ, тармафароӣ ва сӯхтор огоҳонида мешаванд. сипас иштирокчиён аз намоиши расмҳои хонандагон ки ба озмуни дохили муассисавии расми беҳтарин оид ба офатҳои табиӣ пешниҳод шуданд, дидан карда бо ҳунари расомии муҳассилин ва дониши онҳо оид ба офатҳои табиӣ ва амали аҳолӣ ҳангоми сар задани онҳо шинос шуданд. мақсад аз гузарондани рӯзи мудофиаи гражданӣ ин омода намудани ҳайати роҳбарикунандаи муассиса хонандагон дар ҳолатҳои фавқулода мебошад. илова ба ин тибқи супориши роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар дигар муассисаҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе низ рӯзҳои мудофиаи граждании намунавӣ гузаронида мешавад. дар идома меҳмонон дар дигар барномаҳои хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе ки ба рӯзи мудофиаи гражданӣ бахшида шуда буд, аз ҷумла викторина дар мавзӯи офатҳои табиӣ ва роҳи пешгирии онҳо ва бонги хатар иштирок намуданд. масъулин аҳамияти баргузории чунин омӯзишҳоро таъкид намуда таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба зарурати омӯзонидани насли наврас ҷалб карданд. коршиносони соҳа бовар доранд ки чорабиниҳо оид ба амалиёти фаврӣ дар ҳолатҳои фавқулода дониш ва малакаҳои амалӣ фароҳам меоранд, зеро онҳо дар сурати таҳдиди воқеӣ на танҳо ба арзёбии дурусти дараҷаи хатар, балки пешгирии оқибатҳои фоҷиавӣ низ мусоидат менамоянд. дар ноҳияи восе низ бо мақсади баландбардоштани сатҳи огоҳии хонандагон ҳангоми пешгирии ҳолатҳои фавқулода машқи мудофиавии граждании намунавӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ намояндагони шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи восе ва роҳбарияти омӯзгорони фанни омодагии дифои ҳарбии ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок намуданд. این لحظه ها از مشق مدافع گردنی نمونوی از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 واقع در دهه خوشابک دهات میرعلی آباد ناحیه واسه روی نوار آمدند که توجه همه معروفیان ناحیه با آن نگرانیده شده بود. در این چاره‌بینی اهمیت مهم مدافعی داشته رهبریت 72 مؤسسه های تعلیمی ناحیه آموزگاران فنهای دفاع حربی و تربیت جسمانی برای آموزش اشتراک نمودند. روز مدافع گردنی از جمعیت تنتنوی شروع گردید. در این چاره‌بینی مدیر شعبه معارف ناحیه واسه رستم پیراکوف ماهیت برگزاری مشق مدافع گردنی و بلندبرداشتن سطح آگاهی مکتبیان از پیشگیری آفت‌های طبیعی اطلاع دادند. در قسمت نظریوی طبق نقشه مشق و سر زدن آفت طبیعی خوانندگان به جای مقرر گردیده به خطر جای جمع‌شوی که سن حولی مکتب معین گردیده است با صنف‌ها صف وارستند. سرداران مدافع گردنی صنف‌ها که رهبران صنف‌ها هستند عاید حالت خوانندگان صنف هنگام سفربر شدن به جای به خطر گزارش دادند.
қисмати омодагии назариявии хонандагон дониши онҳо оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждани ин қисми машқ дар симхонаҳо доир гардиданд. аз рӯи саволи ҷавобҳо аён гардид ки хонандагон дар ин самт тасаввурот ва дониши хуб аз худ намуданд. бахшида ба ин мавзӯъ расмҳои кашидаи хонандагон ҳам мазмуни баландро инъикос менамуданд. бо анҷоми ин бахш қисмати амалии машқ шурӯъ гардид. наҷотдиҳандагон ва дигар дастаҳо барои наҷоти одамони зарардида, баровардани онҳо ба ҷои бехатар ва расонидани ёрии тиббӣ. дар ин самт дастаи ёрии тиббии мактаб бо чусту чолокӣ амал намуданд. он вазифаҳое ки назди онҳо гузошта шуданд, онро дар сатҳи лозима иҷро карда тавонистанд. дастаи нигаҳдории тартиботи ҷамъиятӣ ҳам дар иҷрои вазифаи ба уҳдаашон гузошташуда фаъол буданд. дар ин машқ ихтиёриёни муассисаи таълимӣ бо кормандони қисми оташнишонӣ дар ҳамбастагӣ фаъолият намуда вазифаи худро содиқона иҷро карда тавонистанд. дар ҷанбасти машқи мудофиаи гражданӣ намунавӣ беҳтаринҳо бо сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ гардиданд. ҳамин гуна машқҳо давоми моҳи апрел ва май дар ҳамаи дигар муассисаҳои таълимии ноҳия гузаронида мешаванд. гузориши хоҷа назрив, худойназар зуҳруф аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. аз соли 2013 бо дар назардошти беҳтар намудани фаъолияти милитсия ва дуруст ба роҳ мондани ҳамкорӣ